Dobrodošli na panel diskusiju koju pokrećem sa današnjim mojim sagovornicima. Tema je plate u struci i skidanje oznaka tajnosti sa njih. Ja neću dužiti sa najavom mnogo, pošto je Ida već manje više sve super rekla o čemu ćemo mi danas razgovarati, tako da bi krenula sa predstavljanjem mojih današnjih sagovornika. Prvo da poželim dobrodošlicu Goranu Jankulovskom iz agencije Žiška, koji je jedini danas, nažalost, sa mnom u studiju iz epidemioloških razloga. Drugi sagovornici će morati da se uključe preko linka. Tu nam je Tanja Vasojević iz kompanije Delta Holding. Ćao Tanja, nadam se da se čujemo. I imamo dva sagovornika iz Hrvatske, što nam je veliko zadovoljstvo s obzirom da je regionalni forum komunikacijskih lidera, pa da možemo da razmenimo iskustva iz Hrvatske i iz Srbije. Sa nama je Ilija Brajković ispred agencije Kontra. Evo, tu nam je Ilija. I Tomislav Grubišić iz kompanije za digitalne inovacije Born Fight. Dobar dan svima želim i da ne dužimo dalje, hajde da krenemo polako sa našom panel diskusijom. Svi znamo da je, znači, poslednje godine i uopšte generalno je nekako društveno neprihvatljivo da pričamo o platama i uopšte o zaradama. Koliko ko zarađuje nije ni socijalno prihvatljivo, a nije ni ovako poslovno prihvatljivo. Pa sada, jedan pionirski korak je Tomislav napravio pre par godina, tako što je 2017. ajde ispravi me ako greški, oko 1300 developera je anketirano, je li tako? Da vidimo i kroz tu anketu ste u suštini dobili analizu kolika je prosečna zarada jednog developera, odnosno jednog zaposlenog u IT industriji u Hrvatskoj. Nešto nakon toga objavili ste javno minimalnu brutu zaradu zaposlenih u vašoj kompaniji. Kako ste uopšte došli na ideju da krenete tim putem i uopšte da napravite taj korak? I, što je još možda bitnije, kakve su posledice svega toga? Da li ima možda i nekih negativnih posledica? Tomislav, izvolite. Bog svima. Posljedice su, za početak su bile financijski dosta velike, ali zašto je došlo do svega? Kako smo dosta tih digitalnih firmi, The Guardian i Born Fight, još jedan proizvod koji imam, vodim ili sam vodio i uvijek je bilo riječi oko tim velikim plaćama, što u developmentu, što u nekim drugim stvarima i uvijek su bile u puno većim iznosima se pričalo nego sam ja imao percepciju da stvarno je. I onda sam jedne godine odlučio napraviti analizu i pitati sve developere, recite koliko vam je plaća pa da vidimo koliki je prosjek. I zapravo je to ispalo značajno manje nego šta se priča, jer uvijek su svi našli nekog frenda koji ima najveću plaću i sve su pokušavali usporediti sa njim. I tako sam to napravio jedne godine, po druge godine zapravo smo dobili u Hrvatskoj presjek prosječnih plaća developera i prošle godine smo odlučili, ajde idemo interno objaviti sve plaće svih zaposlenika interno, idemo sve rangove svih plaća objaviti javno, naprosto da sa stola skinemo temu kolika je plaća i da možemo samo pričati o tome što treba napraviti da se nešto ostvari. Koje su bile posljedice? Pa prije svega, preduvjet da se može objaviti plaće, mi smo trebali standardizirati šta očekujemo od ljudi i onda smo napravili neke definicije, cijelu knjigu smo jedno objavili kako definirati nečiji senioritet, jer nije jednako koliko si ti junior, koliko si ti middle, koliko si ti senior, ima tu razlike očekivanja i to smo napravili univerzalno za sve pozicije koje mogu biti. I na taj način smo zapravo svrstali ljude tamo gdje pripadaju i kao posljedice smo mogli onda objaviti rangove plaće za to. Sad šta to znači? Znači ako mi recimo na tržištu ne možemo naći osobu po nekoj cijeni, mi moramo dignuti rangove svim zaposlenima da možemo zaposliti tu osobu izvana. Kod nas se ne može desiti da neko dođe izvana na isto radno mjesto da ima veću plaću za jednako znanje i za jednak doprinos. Na primjer, i to smo sve napravili i to je zapravo ispalo super, jer još smo uz to smo objavili sve troškove firme, kompletno cijelog poslovanja i to vam je stvarno omogućilo totalnu transparentnu komunikaciju u firmi, omogućilo nam je da sve odluke koje donosimo možemo vezati na realne rezultate
u firmi, ljudi su postali jako svjesni toga i to nam je toliko normalno postalo da ja danas uopće ne mogu zamisliti način poslovanja bez da su te informacije podijeljene. Naprosto mi je toliko smo već ušli u to. Šta to sa sobom nosi? Nosi jako puno teških pitanja. Znači, kontinuirano, zato što svi vide sve. Znači, to otvara jednu veliku Pandorinu kutiju sa puno pitanja koje treba dati odgovor, ali možemo nastaviti dalje kroz ovaj event pričati, da sad ne ispričam sve. Hajde da damo priliku i ostalim sagovornicima čisto da nastavimo u ovom smeru. Ilija, kako tebi izgleda ovo iskustvo o kome je upravo sada Tomislav razgovarao sa nama? Da li je prestalo u Hrvatskoj da se šapuće o platama nakon ovakvih pionirskih koraka, da tako kažemo? Ovo mi nešto već mi pričali o tome, je li to samo u Hrvatskoj, mislim, oni su ekstreman slučaj, i dalje te plaće kao takve nisu javne, eventualno u nekim tvrtkama jesu unutar njih da se zna koliko ko ima plaću, ali realnost je ipak i dalje plaće nisu javan podatak. Velika većina vjerojatno developerskih firmi je pogledala kolike su plaće u The Guardianu, pa nekako pokušavaju namjestiti svoje levele na takvo što, pogotovo taj vodič koji je bio što se tiče senioriteta. Siguran sam da su mnogi iskoristili, znam drugu jednu firmu koja je doslovno tu uzela, kopirala, malo prilagodila za svoje potrebe, isti taj sustav, tako da plaće kao plaće su i dalje tajne za veliku većinu i unutar developmenta, ali barem se sad znaju nekakvi okviri, znači kada se spoje ove plaće koje je Tomislav objavio, plus kada se spoje one prosječne plaće, kao što Tomislav kaže, čuješ negdje da neko ima 2000 eura plaću, sad bi ja. A on upravo se izašao sa faksa, tako da se sad barem zna po tom istraživanju koje je 1300 ljudi sudjelovalo, znači jedan dosta dobar broj, se zna otprilike kolika je plaća za junior PHP developera ili za senior dizajnera. Otprilike, naravno varira od firme do firme, ali generalno nije i dalje sad da su plaće javan podatak. Uh-huh. A reci mi, kada smo pričali u uvodnom razgovoru, spomenuli smo jednu metodu koju ste vi praktično, ajde da tako kažem, patentirali, koja je izuzetno interesantna i ja sam isprobala pre par dana, matematički je veoma prosta da se izračuna, a to je metoda računanja cena radnog sata jednog zaposlenog, je li tako? Hajde, reci nam ukratko, samo kako si uopšte došli na ideju da to patentirate, mislim da smislite tako jednu metodu i uopšte šta je ona vama doprinela u unapređenju poslovanja? Dobro, moram odmah reći, ništa ja nisam patentirao, ništa ja nisam izmislio, zapravo uzeo sam ono što već postoji, a to je da bi svaki zaposlenik unutar firme, produktivni zaposlenik, znači uzme neka programer ili dizajner, trebao mjesečno zaraditi 3 puta svoju bruto plaću. Znači onoliko koliko košta direktno firmu puta 3 zaraditi. To je nekakav i common sense i računi i sve ostalo pokazuju da je to stvarno tako. Ja sam dao na tom primjeru koji je objavila kao članak i marketing mreža je bio da ako neko ima trošak plaće 2000 eura, da zapravo firma njega treba prodavati za 50 eura sat da bi to imalo smisla. Znači ja tu ne govorim ono koliko bi trebala nečija biti plaća, to je ono što možda Tomislav govori, ja više govorim ok, nakon što smo definirali plaću, nakon što imamo ljude zaposlene na tim i tim pozicijama, za koliko mi njih moramo prodavati da bi pokrili sve troškove, znači trošak tog zaposlenika, trošak ureda, knjigovodstva i svega što ide, trošak overheada, znači ajmo reći ako imamo tajnicu, ako imamo direktora, ako imamo neke te stvari u salesu, znači ljude koji nisu profitabilni unutar firme i na kraju krajeva da bi firmi ostao nekakav profit. I znači ako vi imate plaću 2000 eura, firma vas ne smije prodavati za 20 eura sat jer će bankrotirati. Isto tako s druge strane, to je odgovor na pitanje zašto junior community menadžeri nemaju plaću 2000 eura. To je ne zato što mi njih ne volimo ili želimo smanjiti plaću, to je zato što ih ne možemo prodati za 6000 eura mjesečno. Odnosno 50 eura njihov radni sat. Znači ja tu nastupam čisto iz pozicije vlasnika agencije koji mora se pobrinuti da računica štima na kraju krajeva. Imamo ljude, imamo plaće njihove, imamo overhead koliki je, toliki je. I na kraju krajeva za koliko ću ja kad klijentu šaljem ponudu na 10 radnih sati ili na 100 radnih sati, koliko ću ja tu ponudu naplatiti.
I računica je poprilično jednostavna. Znači, ajmo reći, ako je 2000 eura, ta osoba mora zaraditi 6000 eura, jer naravno ona nikada ne radi, kao prvo ima i godišnje i sve, tako da one produktivne mjesece to treba zaraditi za one neproduktivne, mora zaraditi za onaj neproduktivni dio firme, prodaja, marketing i sve ostalo, i na kraju krajeva da firmi ostane nekakav normalan, smislen profit. Ono što je mene tu motiviralo je bilo jedno istraživanje koje je napravila Tajana Barandžić u Hrvatskoj, u IT sektoru koji je još kao profitabilniji od bilo čega drugog, je ispalo da je profitna marža hrvatskih IT firmi oko 8%, a nekakav normalan postotak bi bio 25% za servisne firme. Znači, ako imate milijun eura prihoda, stvarnih koje ste ostvarili, da bi nekakvih $500,000 trebalo ići na plaće, 250.000 na troškove poslovanja i 250.000 bi trebala u teoriji biti nekakav profit. I ako vi imate 1.000.000 eura posla odrađenog, a imate profita 50.000 eura, bravo, ali nešto nije u redu. Dobro, Gorane, sada da dođemo malo u studiju i da pričamo malo o iskustvima u Srbiji. Evo, čuli smo sjajni iskustva kolega u Hrvatskoj. Koliko je ovako nešto primenljivo? Evo, konkretno ti dolaziš iz kreativne industrije, pa koliko je nešto primenljivo tog tipa ovde kod nas? Kada smo pripremali ovaj panel, pošto sam ja Tomislavov tu raspodelu koju su oni objavili video još tada kada je to počelo, znači to je bilo pre 2-3 godine, mislim. I onda mi je odmah sinulo, pošto nekako instinktivno sam ja isto želeo da mi to primenimo. I onda moje prvo pitanje, i u stvari bilo pitanje koje sam postavio sam sebi, a to je, Tomislave, koliko je bilo teško da se sve ovo realizuje. I on je rekao nešto što sigurno neće ponoviti danas u panelu, ali bilo je, imalo je krvi u sebi. A to je otprilike nešto što kao prva stvar koja mi dolazi na je gomila problema koja se ovde dešava i recimo 3 vidim koja su najveća. Konkretno kod nas u industriji mi imamo jedan veoma veliki haos. Recimo, promenili su malo pre community menadžere. Community manager ili menadžer društvenih medija ili social media manager je apsolutno različita pozicija u različitim kompanijama. Mi to znamo zbog toga što mi često pokušavamo da regrutujemo nešto što se zove digital account manager, što bi trebalo da bude najopštije mesto koje svi znaju šta znači. Nama se javljaju svi od praktikanata do direktora i kao dođu i kažu, ok, zanima nas ta pozicija. To je zato što zaista mi smo industrija koja je prvo jako teško je definisati generalno kreativnu industriju, a drugo novi smo. I onda recimo jedan od najvećih problema koji se dešava sa community menadžerima postoji uža definicija community managementa, to je samo osoba koja odgovara na komentare ljudima i kao osoba koja komunicira sa ostatkom tima, a postoji i osoba koja je zadužena za kompletan sadržaj na svim digitalnim medijima i to su dve totalno različite pozicije, zbog toga što ovaj jedan je samo community manager, a ovaj drugi je u klasičnoj agenciji kreativac, account, medijaš, pošto mora da boosta postove, i producent, pošto to su oni divni ljudi koje viđate po stranicama svih brendova koji imaju samo ruke ili imaju samo blurovana lica, zbog toga što konstantno je proizvod uprvo, a oni se pokušavaju slikati nešto sa leđa stave ili nešto kao stave u prvi plan proizvoda, oni se vide iza u bluru. Znači, u isto vreme možete da budete veoma jednostavan obim posla i veoma komplikovan obim posla. Neko mora da počisti taj problem koji imamo u i našoj industriji. Mi smo smislili jedan način kako ćemo da objasnimo ljudima. Zove se prelazak na slasherizam, odnosno priznavanje da svi ti ljudi se zaista bave tih 5 različitih poslova praktično. I onda kada nama dođu ljudi koji kažu, recimo, ja sam koordinator, digital koordinator, što bukvalno može da znači, opet kažem vam, od direktora do asistenta. Digital koordinator, dobro, onda mi intervjuišemo i pokušamo da saznamo šta su oni radili, onda mi njima prevedemo i kažemo, ti si u stvari radio koordinaciju produkcije, radio si kao account i radio si kao kreativac za digital
Znači, mi tebe gledamo kao ove 3 stvari, ali recimo u odnosu na ljude koji su neke druge kod nas, ti recimo nemaš dovoljno kreativnog iskustva, pa stoga nećeš imati taj slash. Da. E sad, to je naše lično rešenje koje ćemo mi pokušavati da objasnimo ljudima na sva usta, ali ono je neophodno da bi se uopšte došlo do Tomislavovog sistema. Jer Tomislavov sistem je, veoma je jasno šta je PHV developer i relativno je jasno šta je junior, medior, senior i onda možete da postavite platne razrede. Drugi problem koji imamo svi u industriji jeste da je advertising agencije i advertising industrija je u Srbiji nastala u jednom periodu kada se, još uvijek smo izlazili iz tranzicije. Znači, većina agencija je nastala tada i kada je došao boom IT industrije, nas je realno, pregazile su nas i nivoi plata i kompleksnost projekata i količina dobrih poslova koje se moglo naći. Veoma dobro znate koji broj ljudi je iz agencija sada se zavalja u IT, kako vole da kažu. Od copywritera, kreativaca, producenata do akaunta koji postanu marketing nešto za IT industriju. Znači, mi kao industrija moramo sada da uhvatimo korak veoma konkretno sa budžetima, platama, nivoima projekata koji su oko nas. Ako želimo da se takmičimo za kvalitetne ljude i ako ne želimo da u trenutku kada napravimo Tomislavov sistem, neko uzme našu tabelu i Tomislavovu tabelu uporedi ta dva i kaže ja odo kod Tomislava, bez obzira šta se dešava sa vašom kreativom. Tako da to su neka, 2 velika problema koje meni prvo padaju na pamet, a treći mi nije pao na pamet. Ja sam, pre nego što smo imali ovaj panel, ja sam uradio onaj užasnu foru na LinkedInu, okačio sam ljudima pitanje šta misle da bi povećao sebi engagement. Ispostavilo se da meni, na primjer, pošto ja sam kao po prirodi takav da meni je veoma privlačan Tomislavov sistem. Ja sam bio u fazonu, ja tako želim da uradim ovo, samo ne želim sebi napravim pakao života. Ali bih recimo mnogo voleo da radim u kompaniji koja to ima. Ja kao da sam zaposleni u kompaniji, da nisam vlasnik agencije, jako bih voleo da imam taj sistem i želeo bih to. Međutim, javilo bi se gomilo ljudi kojima to uopšte nije privlačno. Kao ljudi su se javljali da kažu, ali moja plata je jedna veoma privatna stvar o meni i ja ne želim da svi znaju o tome kolika je moja plata. Ako sam u IT industriji, moja plata je veća nego recimo mojih drugara koji nisu, ja ne bih želeo da to bude javni podatak i tako dalje. Meni lično to recimo nikad nije padalo na pamet, ali kao ljudi koji su se javili su kao jednostavno imali instinktivnu reakciju kao nekoga ko je kao radnik, koji bi bio radnik u toj kompaniji. Sad, naravno, neke kompanije neće to implementirati i onda ćeš imati izbor, jel tako, moći ćeš da radiš kod Tomislava gde su plate javne ili ćeš moći da radiš negde drugde gde nisu, pa izaberi, ali takođe onda pitanje da li će više ljudi smatrati kao benefit, odnosno da li je više ljudi kao ja, ili je više ljudi koji voli i preferira privatnost, pa će onda birati neku drugu opciju. To su neka 3 problema koje kao ja vidim da, ovaj treći što se tiče privatnosti, mislim da svaka kompanija treba jednostavno da pogleda šta su njene vrednosti i da onda napravi tu odluku. Tako da, jednostavno je pitanje, privući ćeš onda ljude koji su slični tome, koji veruju u iste stvari, tako da s te strane je boljitak. Međutim, ove druge 2 problema mislim da jednostavno još uvek moramo da rešavamo, u smislu prvo moramo da objasnimo šta su nam učinile te digitalne komunikacije kada su došle, da počistimo taj nered koji je nastao, digitalci rade sve i digitalci ne rade ništa, kada takođe moramo na neki način da uhvatimo korak sa drugim perspektivnim industrijama, da bismo mogli da privučemo top talente i da bismo mogli da zadržimo top talente koje stvaramo. Jer svi ti ljudi koji na kraju završe u IT-u su u stvari ispekli svoj zanat u agencijama, u advertisingu, a onda traže bolje prilike dalje. Super. Ajmo do Tanje, koja nam dolazi iz kompanije, koja broji više stotina zaposlenih ili tako. Ajde da čujemo tvoje iskustvo. Šta ti misliš uopšte generalno? Sad si čula momke šta pričaju na ovu temu. Mislim, oni malo dolaze iz drugačije industrije nego ti, ali hajde da vidimo kako je stanovište uopšte, u stvari koliko je primenljiv ovaj princip o kom govorimo poslednjih, evo sad već nekoliko minuta za jednu kompaniju kao što je tvoja. Ne čujemo te, Tanja. Da me čujete? Aha.
Super. Čujete, dakle, najpre da se Glasno i svima jasno. javim. Da. Najpre da se svima javim i mojim dragim panelistima da vas pozdravim i sve ljude koji nas slušaju i gledaju. Slušam sve ovo i samo da dopunim, dakle, reč je o kompaniji koja broji više hiljada zaposlenih, tako da voljela bih da o tome isto do kraja ovog panela malo i porazgovaramo o tom nijansiranju. Ja bih za početak voljela samo da nas negde najpre za početak vratim na neke okvire o kojima bismo mogli da razgovaramo, koji su važni naravno i sa pozicije kompanije u ovom smislu. Dakle, transparentnost u ovoj našoj temi može da se ogleda na više nivoa. Dakle, ja bih, Goran je isto imao 3 neka predloga, evo ja imam isto neka 3 zapažanja na tu temu. Znači, postoji transparentnost kao doslovan čin otkrivanja informacija o naknadama zaposlenih drugim zaposlenima. Zatim možemo da imamo transparentnost procesa plaćanja, odnosno ta procedura i na koji tačno način se određuje naknada zaposlenima i da onda insistiramo na tome da to bude jasno, transparentno i razumljivo svima. A zatim imamo i pitanje transparentnosti ponude u oglasima za posao. Tako da mislim da je to nešto o čemu bismo mogli da razgovaramo. Ono što se tiče kompanija, pogotovo, mislim, neka istraživanja koje sam ja gledala, dakle i na svetskom nivou transparentnost plata nije nešto što je još uvek prihvaćeno na taj način, ali jeste aktuelna i veoma važna tema. Naravno, zavisi i od područja do područja. U kompanijama, kao i kod ostalih organizacionih odluka koje mi donosimo u korporacijama, a onda i ova transparentnost i preduzimanje, recimo, nekih potencijalnih koraka da plate budu transparentnije, uopšte ceo taj segment, mislim da mnogo zavisi od korporativne kulture, njenih ciljeva, filozofije, strukture zaposlenih, između ostalog stojim iza toga i da je Tomislavu mnogo lakše na, 20 ili 40 zaposlenih koji su iz istog segmenta da to primeni, a u potpunosti je drugačije u kompaniji koja ima od portira do prodavca automobila, mesara, berača jabuka, pa onda i mladih lidera, znači našeg programa za zapošljavanje mladih obrazovnih ljudi, tako da je tu malo pipava, što se kaže, atmosfera. Ja bih i podvukla da je važan i kulturološki aspekt tržišta i uopšte kako se posluje. Tako da mislim da u ovoj fazi treba mnogo razgovarati o transparentnosti i plata, ali ne uzimati zdravo za gotovo i kao a priori nužno dobru stvar. Mislim da treba da još imamo empirijskih podataka i dokaza o tome koji su zapravo efekti transparentnosti. Ja ću reći da je transparentnost nedvosmisleno pozitivan pojam, dakle, ali kao i sve u životu ništa nije crno i belo, pa tako ni ti efekti transparentnosti. Mislim da je jako važno da razumemo, ok, imamo transparentnost informacija i na osnovu toga zaključujemo da kada posjedujemo mnogo informacija imamo priliku da donesemo bolje ili ispravnije odluke. Međutim, moram da kažem da ljudi nisu algoritam i da ćemo se tu svi složiti, te ne donosimo zaključke uvek na najlogičniji način i na osnovu kao relevantnih i dostupnih podataka, nego smo socijalna bića na čije mišljenje utiče mnogo stvari, pa ne uvek i najlogičnije stvari i da smo skloni tom nekom socijalnom poređenju. S tim u vezi ja sam stava da transparentnost plata treba da bude možda u ovom aspektu da se razmatra više o tom nekom procesu na koji način se dolazi, o čemu je Ilija govorio, kako se računaju sati i koje su to neki okviri, nego o samom pukom činu obelodanjivanja plata. Napravila si mi odličan šlagvort za sledeću temu koju želim da pokrenemo. Spomenula si mlade lidere u okviru programa Delta Holdinga koji sprovodite već godinama unazad. Pa bih htela da sad evo sa svim sagovornicima da dotaknemo tu temu, da se dotaknemo generacije Z, jel tako, kao u suštini zaposlenih koji će biti sve više i u vašim firmama i u kompanijama i uopšte generalno kao ciljna grupa su nam posebno interesantni. Mi kada smo kretali da tražimo posao, kad smo kretali da pokrećemo svoje profesionalne karijere, neki kriterijumi su bili možda malo i drugačiji, da tako kažemo. Ali sada mladi traže određene poslodavce, u stvari traže konkretnog poslodavca kod koga će raditi. Oni imaju ozbiljne kriterijume po pitanju toga. Pa evo sada, Gorane, kakva su vaše iskustva? Pošto pretežno u tvojoj agenciji, verujem da je generacija Z tu negde u stvari, je li tako? Možda eventualno millennialsi i malo mlađi, je li tako? Ja sam ubedljivo najstariji u svojoj. Ti si najstariji, da, onda si ti prava osoba za ovo pitanje. To je jedna pitanje. posledica opet našeg kao rješenja koje smo mi napravili na problem tržišta. Zbog toga što su, znači kad su nastale digitalne komunikacije,
mi smo se onda izdvojili kao agencija koja te digitalne komunikacije radi na malo drugačiji način nego svi ostali. Problem kad napraviš takav sistem jeste što onda ne možeš da regrutuješ sa tržišta, jer onda ti dođeš da pričaš s ljudima sa tržišta, oni su naučili neki totalno drugi sistem i onda je daleko teže da nekoga iz totalno drugog sistema odučiš svemu što je naučio i onda kad učiš ponovo. Znači, većina naših ljudi dolazi sa prakse. Mi imamo program prakse od kad smo napravili agenciju. Imali smo Miloš, ja, moj pas, dizajner, još jedan zaposleni i onda smo krenuli praksu. Sada od našeg, osim mene i Miloša, od top managementa, praktično svi su došli sa prakse, sa izuzetkom jedne osobe koju smo zamolili da prestane da radi u kompaniji u kojoj je krenula, jer neće joj to ići i ona je posle 6 meseci radnog staža isto počela da radi kod nas. Tako da, svi koji su u našoj firmi, skoro svi koji su lideri, su praktično došli kao razvijeni od strane nas. I da, većina njih je mislim da su, jedino je Jelica je malo starija od mene, ali uglavnom su oko 90. godište, recimo, što bi bila ta negde generacija Z. Šta je najveća razlika? Postoje par ogromnih. Ja kada sam počinjao da radim, to je bilo negde 2010. 11. Ako se sećate, bile su one dve zlatne godine posle 2008. kada smo verovali da će nas kriza zaobići. Sećate se tog perioda ovde. I onda kada sam ja krenuo da radim, onda nas definitivno nije zaobišla, tako da nije bilo posla niđe. Ja sam imao tu čast da me odbilo 24 agencije, mi se nije javilo. Napisao sam propratno pismo, kako treba, imao sam CV. Pošteno si formu, sve. Sve sam živo uradio, što i dan danas savjetujem ljudima kao šta možeš da uradiš? Ono što sam ja i svi ćete odbiti, ništa nemoj brinuti. Znači, nije bilo posla jednostavno. Tako da sam jedva našao tu praksu koju sam krenuo i onda realno na tržištu nije bilo puno prilike za razvitak i ljudi su, nisu ni imali mogućnosti da izvoljevaju. Setite se samo koja je nezaposlenost bila tada u procentima i koja je danas. Kao danas ljudi imaju daleko više izbora nego što smo imali mi. Samim tim porasli su im i kriterijumi. Još jedna stvar koja ja mislim da je kulturološka koja je razlika, jeste da danas klinci zaista više žele svrhu i ja mrzim ove argumente zato što su prepisani iz onog millennials gajda koji vidimo na Mashablu, odnosno kao to su zapadni millennialsi. Međutim, zaista postoji, zaista to osjećamo i ovde. Ne svrhu obavezno u smislu da žele da spase svet ili spase okolinu, ali svrhu u smislu da im posao pruža određenu satisfakciju koja nije samo monetarna. Znači, naravno da platu, ako sam dovoljno pametan i vredan radnik, mogu dobiti bilo gde. Želim to nešto ekstra. Želim da se ostvarim na neki način. Ja se veoma dobro sećam nekih starijih, ciničnih kolega kada sam ja počinjao, koji su isto tako mogli da seckaju prasiće u mesari koliko su mogli da pišu kopi. To ne znači su bili loši copywriteri, samo znači da je njima bilo sve jedno. Ali hoću da kažem da danas klinci daleko će pre čak i žrtvovati možda finansijski uspeh, ali da bi mogli da se ostvare u nečemu, odnosno da rade nešto što je njima interesantno. Takođe, treća stvar koja se dešava jeste da zaista postoje, recimo, meni je jako zanimljiva tema korporativna kultura, zbog toga što mi je zanimljivo kao kad ste konsultant, odnosno kada ste agencija i onda uđete u salu za sastanke i za 10 sekundi vi skontate toliko stvari o kompaniji na kojoj ste došli u sastanak. I to mi je kao fascinantno kako se to tako brzo dešava. I ono što ja mogu da vidim jeste da zaista postoji clash kultura i zaista možete da osetite kada je koja kompanija nastala i kako je to obeležilo. Današnji klinci, da, imaju daleko drugačije navike nego što imaju neke druge generacije. Recimo, jedna stvar koja nama stvara ogroman problem je zvanje telefonom. Znači, vi ako pozovete bilo koga ko je mlađi od 86. godišta, što je moje godište, pozovete telefonom, on će vam se javiti kao u panici, u smislu
mora da nešto žestoko nije u redu čim si okrenuo telefon, kao naravno ćeš koristiti Messenger ili glasovne poruke Da, kao da, da. 21. vek je, jel? E sad, problem je u tome što su naši klijenti uglavnom stariji i onda su navikli da ih zivkaju na telefon iz ostatka njihove kompanije, jer je to primarni mod komunikacije. I onda smo mi morali bukvalno da imamo jednom edukaciju za naše Gen Z-ere. Molim vas, zovite telefonom. Telefonom završavate probleme. Nemojte slati mail, nemojte pisati na Messenger. Ali, to je kao jedna stvar koja je njima barijera, odnosno barijera je da dobiju ono što pokušavaju da dobiju u tom poslu, ali pored toga postoje druge stvari koje su njima, znači, sada, daleko, bitnije, kao koje su utkane u tu korporativnu kulturu, koje oni, žele da imaju. Recimo, mi smo prekjuče uzeli Nerf ganove, koji su iz nekog razloga bili jako veliki HR alat kod nas. Svi su jako srećni što mogu da imaju Nerf War u sred kancelarije. Ja sam definitivno prestar i nije mi jasno, ali kao nekim ljudima je to prezabavno. Tako da, neke stvari koje su nekada bile bitne više nisu, danas postoje neke druge stvari koje su bitne i treba da se promeni kultura u slučaju da želite da Gen Z-eri pronađu se u vašoj kompaniji. Čekaj, ajde da se vratimo sada malo, samo korak nazad, baš na konkretnu temu našeg panela. Koliko bi, recimo, tu neka transparentnost komuniciranja, recimo na razgovoru za posao, sada ti njima odmah direktno kažeš, slušaj, tvoja plata će biti tolika i tolika. Da li bi to bio, recimo, neki odlučujući moment da oni počnu da rade za vas, ili su to neki drugi benefiti koji oni traže u suštini za posao? Kao što sam rekao, mi jako puno regrutujemo sa prakse ljude koji nemaju iskustva, imaju samo talenat. I oni dobiju tačno svoj path razvoja, u smislu mi smo napravili tu praksu da dobijemo ono što je najmanja održiva jedinica u našoj firmi, a to se zove koordinator projekata ili koordinator produkcije. Toga nam uvek treba. I onda im kažemo ovako, znači kad završiš ova 2 meseca i naučiš ove 2 stvari, tvoja plata će porasti toliko. Kada još 2 meseca tvoja plata će porasti toliko, onda nemaš više siguran timeline, ti određuješ timeline, vidiš šta ćeš da završiš, kako ćeš da iscimaš i koliko ćeš projekata sebi da nakarikaš. Niko neće da te juri, ali kada to uradiš, onda će tvoja plata biti toliko. Posle toga beri kožu na šiljak, nemamo pojma šta će se desiti, šta napraviš zajedno sa svima nama, good luck. Ulaziš kao samostalno u firmu da se boriš za sebe. Tako da mi imamo taj neki veoma jasan pathway, recimo u prvih 6 meseci do godinu dana, je ljudima poprilično jasno šta mogu da očekuju. I to je veoma transparentno bitno veoma je bitno za neke od njih da budemo tako transparentni, zbog toga što su oni takođe u dobu kada planiraju svoje živote. Mislim, kao oni se osamostaljuju, kreću da plaćaju stan prvi put, bitno im je da znaju da mogu da doguraju do neke plate koje će im omogućiti to. Sad, koliko je to dalje bitno, ono što ja mislim da se dešava, ovo je sad čisto moj utisak, čak nisam ovo ni preterano proveravao u razgovoru sa ostalima, a to je da kada dođe taj neki trenutak da si sad zaposlen za stalno, da znaš šta je sistem oko tebe i šta je tvoj posao, ljudi često dođu do nekog sindroma kraja istorije i malo se pogube u smislu, dobro, uspeo sam sada, kao našao sam posao, šta ja sada u stvari želim. I tu je nama dosta koristio taj slasherski sistem koji omogućava ljudima da promene svoje usmerenje kako oni žele, jer jako često dođu ljudi koji misle, kao ubeđeni su da žele da se bave kreativom i onda u nekom trenutku shvate, ne, meni to uopšte nije zabavno, ili suprotno. Pa tako imamo account menadžere koji su postali kreativci ili ilustratori, imamo dizajnere koji su postali kreativci, imamo kreativce koji su postali producenti, imamo akaunte koji su postali medijaši. Sve to zarad toga da kada u stvari saznaš mnogo više o poslu, jer realno ne možeš da saznaš na fakultetu, ne uči se dovoljno precizno ono što mi radimo u agencijama, mislim, to nije obavezno problem fakulteta, kao mi nismo možda dovoljno relevantni kao biznis, da bi neko sad objašnjavao, znaš, copywriter radi ovo, a junior copywriter ovo, a ako je junior copywriter u digitalu, on radi
to ne znaju Jasno, klinci kada jasno, dođu sa da. fakulteta i onda u stvari nauče o poslu prvih tih godinu dana i tek tad imaju neke informacije na osnovu kojih mogu da donesu odluke. Koliko sad dalje od toga šta se dešava je takođe jako promenljiva kategorija iz prostog razloga digital se stalno razvija, kreativa se stalno razvija i konkretno u našoj firmi naša agencija se razvija, odnosno naša agencija raste, tako da sve je dosta fluidno. Jako je teško da mi recimo definišemo nekome career path i transparentno kako će rasti njegova plata, kada mi sada recimo sa devojkom koja je znači pre 3 godine bila kod nas na praksi, razmišljamo o tome da kreiramo direktorsko mesto da bi ona mogla da preuzme ceo tim i da onda formira tu direktorsku poziciju po prvi put. Da. A onda moramo smislimo koliko ćemo to da platimo i tako dalje. Dobro, to su iskustva iz agencije. Ajde da se vratimo na Tanju i na kompanijska iskustva generalno. Vi ste preko programa zaposlili, kao što smo rekli, mnogo ljudi. Pa koliko je recimo tu dobar employer branding vaše kompanije recimo odradio dobar posao i da ste privukli baš prave mlade talente? I koliko je recimo tu neka transparentna zarade bila možda neki ključni moment da oni dođu baš kod vas da rade? Delivery su program koji jako dugo traje. Dakle, evo, u ovoj godini kada Delta Holding slavi 30 godina postojanja, mi ćemo primiti 10. generaciju mladih lidera. Tako da je sve ovo o čemu je Goran pričao, mi se sa tim susrećemo doslovno svaki dan. Taj program je u tom smislu prilično transparentan zato što je jednak za sve. Tako, ne postoji tu sad neke razlike ni u plati, niti u načinu kako se ti mladi ljudi zapošljavaju. Znači, oni svi prolaze određene testove, prolaze te sve segmente koji su neophodni da bi mi zaključili da su to prava deca za nas. Tako da je njima sve jasno iskomunicirano u tom smislu od starta, a moram samo i da se osvrnem na to, pogotovo u ovom veku kada je sve tako nekako tehnološki pristupačno i dostupno, to je učinilo i informacije pristupačnim i dostupnim. Tako da u tom smislu i kada govorimo o transparentnosti plata treba imati na umu da čak i ako postoje te stigme, a čini mi se da je možda ova transparentnost plata poslednji biznis tabu koji treba da se raskrinka u tom smislu. Mislim da je danas malo izlišno govoriti o tome da li će negde procureti informacija, da li će ljudi znati o kojoj je plati reč, tako da u tom smislu mislim da je sve to jako neophodno da se razume kada je ova tema u pitanju. I nadovezala bih se samo na ovo što ste već sad govorili, da današnje generacije žele mnogo toga, a ponajmanje im je važna ta, kako bih rekla, ti klasični benefiti koji su se ranije podrazumevali, znači visoka plata, statusni simboli i svašta nešto drugo što je odlazilo u to. Dakle, finansijska ponuda je definitivno samo jedan deo našeg poslovnog života i nikako ga ne treba uzimati zdravo za gotovo ili prosto zanemarivati, ali on definitivno nije ključni stimulans i to nije floskula iz nekakvih brošura, ovo je čista empirija, pogotovo iz ovog našeg programa, jer smo do sada razgovarali sa više od 23.000 ljudi koji su nam slali i CV-eve za ovih evo skoro punih 10 godina koliko postoji. Hvala. Tomislave, da li ste vi poslodavac number one u Hrvatskoj, u IT sektoru, zahvaljujući koracima koje ste napravili? Da li ste privukli mlade talente na pravi način? Stvarno dosta firmi. Onda imamo i razne natjecanja, pa negdje smo prvi, negdje drugi. Samo jako puno firmi radi dobro i generalno smatram da su ovaj proces... Generalno smatram da sve ove procese oko razvoja ljudi, benefita, da se mi tu svi poravnamo unutar 6 do 9 mjeseci. Ako jedna firma radi nešto, drugi preuzme tu praksu, neko nešto smisli, drugi preuzme tu praksu. Tako da po tom pitanju smo tu negdje. Po pitanju načina na koji se radi, procesa na koji se radi, svi se ljudi druže, međusobno šeraju što i kako, isto kroz 6 do 9 mjeseci se svi tu poravnamo. Mi nastojimo pratiti te trendove, stvarno imamo jako puno ljudi koji smo zaposlili sa faksa pa koji su dogurali do nekakvih viših menadžerskih pozicija, to je super. Prosto mislim da je jako teško naći takve ljude na tržištu, jer ko je dobar, svi ga drže kod sebe i nikako ga neće pustiti dalje.
onda ostaju jedno ljudi koji su se zasitili možda nekog područja ili jednostavno nemaju priliku u nekoj firmi napredovati dalje zato jer su popunjeni na sva mjesta. Preći. Ali da, borimo se. Ovo nam je samo jedna od taktika koja može pozitivno utjecati na tržištu da još neko dođe kod nas. Definitivno mislim da to nije za sve firme, ali isto smatram da sve ovo što se tiče plaća, to bi trebalo biti, uvijek gledam da bi pričanje o plaćama se trebalo desiti unutar 10-15 minuta i više se ne spominjati iz prostog razloga da se može fokusirati na posao i na sve ove druge stvari. I mislim da je samo pitanje vremena kad će plaće biti javno obznanjene na razini države, na razini regije, na neki način da će to postati ko cjenik za robu u trgovini, da će tako postati plaće izvješene negdje javno i svi će znati sve i to više neće biti tabu tema. Ilija, koji su tajni sastojci kako uspijevate da zadržite svoje mlade talente u agenciji? Moram reći da mi smo prije imali puno tih stručnih praksi i stali smo s tim zadnje 2-3 godine. Sad smo više otišli na drugu stranu, dovedi ljude s iskustvom, plati ih odmah prvi dan i to je to. Ne kažem da ne radimo samo mladima, ali zadnjih nekoliko ljudi koje smo doveli su stariji od 30 godina. Ono što mi je recimo tu bila zanimljiva stvar, nekoliko zadnjih koje smo doveli imaju djecu, ili 2 djece ili 1 dijete. I onda smo zapravo skužili, ok, plaća je bitna, naravno kad imaš 2 djece nije ti svejedno, ali kad imaš 24 godine pa te relativno boli briga, znači bitna je plaća, ali tim ljudima su onda i neke druge stvari unutar firme bitne. Ako gledamo sad, ne znam, Maslowovu piramidu potreba, nekakva fizička sigurnost je na dnu, pa onda imamo neku radnu sigurnost i ostalo. Ali međutim, njima i to, kad to pokrijemo i to gledamo, to je dio pokriti, zapravo onda skužiš koliko ljudima bitno da imaju u firmi fleksibilnost. Neko će možda pristati na 100 eura manju plaću, kažem pristati načelno, ali da ima fleksibilnost, ujutro bez problema može ostaviti klinca u vrtić. Jer imate firmi gdje je radno vrijeme 8:00 i ne može biti 8:01, znači ne postoji to fleksibilno klizno radno vrijeme da neko može doći u 8:30. A nekim ljudima je ekstremno bitno da može doći u 8:30, tako da bi 8 sati ostavio klinca u vrtić. Recimo, to je meni bitno i recimo da sam zaposlenik u nekoj agenciji, to bi mi bio jedan od uvjeta rada tu, znači ne samo evo ga plaća. Mlađe u ekipi je sigurno to fora da imaju super cool turbo radno okruženje, evo imamo besplatnu pivu. Zamislite, dođu 25 godina sa faksa, otvore frižider u agenciji, ima neograničena količina pive, vina i žestice. I toj ekipi od 25 godina to je ludilo. Zamislite, došao si s faksa, gledao si se gdje ćeš šta popiti i sad odjednom imaš to neograničenim količinama svaki dan. I to su neke stvari recimo koje njima mogu biti onako fora. Naravno projekti i sve ostalo. Kako godine idu, onda se naravno ti prioriteti mijenjaju. Ljudi se žene, dobivaju djecu i naravno da onda pojam plaće postaje sve bitniji i bitniji. I onda naravno neki drugi benefiti poput daj mi fleksibilno radno vrijeme, želim ujutro ostaviti klinca ili želim neke dane otići ranije s posla da bi se mogu igrati s klincem. Ili šta god. Tako da mi smo sad recimo u zadnje vrijeme u toj fazi da zapošljavamo ipak malo ljude sa nekakvim iskustvom i eto potrefilo su imaju i djecu i sve. I onda gledam recimo razgovore za posao s njima su totalno bili drugčiji, znači nego što su s nekima od 24-25 godina. Priča se o plaći, bitna stavka, mi smo recimo javno za ove nekoliko pozicija što smo imali objavili rang plaće koji se očekuje, tako želi smo u najmanju ruku sebi uštediti vrijeme, dakle ako je plaća recimo 2000 eura plus minus gore dole, da nam se ne javlja neko ko traži 4000 eura ili tako nešto. Znači da otprilike znamo nekako očekivanja što se može očekivati, pa onda točnu plaću ćemo već nekako dogovoriti unutar tog razgovora, ali ono što sam primijetio da ipak ljudi koji su ušli u 30, ja sam isto tu, nismo mi stari, ali imaš djecu. I onda kad imaš djecu, nekako prioriteti ti se počnu mijenjati, bitnija ti je nekakva fleksibilnost radnog mjesta, da možeš odraditi od kuće ako ti je dijete bolesno, a ne
Ako kažeš, evo ujutro moram ostati u kući jer mi je dijete bolesno, ne da te šef gleda preko oka i ono šta ti izvodiš, zašto lažeš da ti je dijete bolesno i nije, nego da ti bude posle normalno da će te šef prihvatiti da imaš bolesno dijete. I ekipi koja ima dvoje mlade djece, to je jako bitna stavka. Ali kažem, uz uvjet, kojega nadam se svi tu sad podrazumijevamo, da smo riješili onaj drugi korak Maslowove piramide, da imamo plaću od koje svi možemo ugodno živjeti. Sad nekome će naravno trebati veća plaća, neko voli više putovati, netko će štedjeti, ali ajmo reći da smo taj dio riješili, onda pričamo dalje o sljedećim stvarima. Koje projekte radiš, koje dodatne benefite imaš i zapravo koji su to tebi benefiti bitni. Ako je tebi jako bitan benefit, ti počneš raditi tek u 10 ujutro jer voliš duže spavati, ok, može. Pitanje je da li je to moguće u nekoj korporaciji poput Delta Holding. Možda je, možda nije, ali nekome kojem je bitno da se dobro naspava, da ima tu takvu fleksibilnost pa će ostati kasnije raditi, njemu će ta stavka biti jako bitna da se odluči za neku agenciju, a ne za korporaciju. Ulazimo u sam fotofiniš naše panel diskusije. Ja bih pozvala samo naše kolege koji nas prate putem YouTube ili streaminga, već kako idemo. Postavite slobodno pitanja. Evo, naši gosti, u stvari moji sagovornici su još malo dostupni za razgovor na ovu temu. Hajde evo pred kraj da vidimo kakvi su nam zaključci. Evo, sad čuli smo mnogo informacija, razmenili smo dosta iskustva iz Hrvatske, Srbije, region, tu smo nekako pokrili onako širu sliku. Pa evo Tanja, tebe prvo da uključimo. Kakva su tvoje razmišljanja za neku budućnost dalje? Htjela sam kao da prognoziram budućnost i šta će se desiti sa transparentnošću, ali ako zaključimo po onome što sam i pominjala, sve ove tehnološke promene koje čine informacije dostupnim, mislim da transparentnost plata nedvosmisleno dolazi na tapet, što bi se reklo, i da će se sve više o tome razgovarati. Smatram važnim da pretpostavka da transparentnost plata ili postoji ili ne postoji nije adekvatna. Mislim da je više reč samo o tome da li ona postoji i u kojoj meri. Jer mislim da su svakako i dobre i loše strane jednog i drugog tu, da opet, kao što sam rekla na početku, neophodno je više dokaza i više empirije u svemu tome šta bi ta transparentnost donela i njeni efekti, jer mislim da je ideja da prosto maksimiziramo te neke poželjne efekte, da ove druge umanjimo. Vidjet ćemo kako će biti, pratit ćemo, svakako je važno i mislim da svako ko je malo načeo ovu temu video je koliko se to i na svetskom nivou razmatra. Znači mislim da ne postoji ta jedinstvena formula. Opet ja ću reći iz korporacija koja broji 4.500 ljudi, ima diversifikovanu radnu snagu, to je zadatak sam po sebi veoma težak, ne samo za celu kompaniju i za HR službu i za nas iz komunikacija, tako da ne bih prognozirala nešto na čemu tek treba ozbiljno da se radi i ozbiljno da se razmatra, a svi koji naravno odluče, kao što jeste Tomislav i drugi koji imaju priliku u svojim manjim okvirima to da urade, treba, naravno, pogotovo u atmosferi gde imamo slične zaposlene sa sličnim, što kaže, i godište je slično i profesija kojom se bave, zašto da ne, to mi se nekako čini i logično. Hvala ti. Tomislave, kako su tvoje razmišljenje? Ja sam na neki način uvjeren da je pitanje vremena kad će se moći vidjeti za svaku firmu kolika je plaća po kojoj poziciji, jednostavno tržište ide prema tome. Svjestan sam koliko je to teško, ali vidim koliko je to velikoj većini ljudi bitno znati tu informaciju, makar ona nema glavni i primarni impakt na sve živo i da će se rađati samo jedna po jedna firma koja će to na neki način implementirati i doslovno ćemo doći do trenutka kada će bilo ko za bilo koju firmu moći provjeriti za bilo koju poziciju koliki su rangovi plaća. I mislim da će to biti super za cijelu industriju, pogotovo za ove brzo rastuće industrije kao što su IT, i da će to na kraju dana najveći benefit imati za ljude, jer će preživjeti samo oni koji će imati najkonkurentnije plaće, odnosno posljedično najkvalitetnije raditi na tržištu, i oni će biti sve bolji i bolji, a druge će natjerati da budu i jednako tako dobri da ih sustižu. Tako da mislim da je to nešto što će se dogoditi u jako bliskoj budućnosti.
Hvala Tomislave. Stiglo nam je konačno jedno prvo pitanje, pretpostavljamo od jedne mlađe devojke. I evo taman, pošto smo ostavili Iliju i Gorana za kraj, ova pitanja će taman biti namenjena vama. Jovana Bijelić postavlja pitanje koliko se često napreduje u agenciji. Evo, možemo dati prvo Iliji reč da odgovori na ovo pitanje, a onda ću drugo pitanje uputiti Goranu. Na početku svako 3 mjeseca, ako je neko junior, on već nakon 3 mjeseca može na neku malu nešto poziciju napredovati, generalno između 6 i 12 mjeseci je nekakav normalan period. I realno ako neko dođe tek s faksa, njemu minimalno treba godinu dana da bi on postao donekle profitabilan, ružna riječ, ali da može pridonositi full i da može raditi samostalno. To je ono što bi bila po nekoj definiciji između interna pa da pređeš u junior community manager ili tako nešto. Naravno da to ovisi od osobe do osobe i ti može doći neko u firmu koji je tek došao, ali je zvijer i za 3 mjeseca je preuzeo već neku razinu gdje ti kršiš sve moguće interne procedure i kažeš ova osoba je već sada junior 2 ili tako nešto, jer već tada postaje samostalna osoba u nekom određenom krugu. A neko ti ni nakon godinu dana ga ti moraš dadiljati, mikromenadžirati jer ne može sam odraditi svoj posao i ostaje gotovo vječno na toj poziciji i onda u trenutku odlazi iz firme bez napredovanja. Znači, ekstremno ovisi od osobe do osobe. Gorane, Jovana Bijelić isto za tebe. Kaže, kako juniore da prežive sa 35.000 platom? Ajmo sad. Ne znam. Morate da pitate tamo gde ta plata postoji, kod nas ne postoji. Jovana, mislim, shvatam šta je, prava adresa za tebe. Shvatam šta stoji iza pitanja. Da, postoje firme koje i dalje pokušavaju da dobiju ljude za te plate i to nisu samo agencije. Mislim da je nedavno Ivana Ćirković baš pravila bila je nešto pozicija praktikanta u marketingu koji je trebao da radi praktično scope marketing menadžera, a bio je plaćen ispod minimalca. Tako nešto neka kompanija objavila, zaboravio sam koja, lokalna. Tako da tržište je veoma nejednako u smislu neke kompanije i dalje očekuju da dobijaju kadrove za novac koji već pre 3-4 godine više nije aktuelan, u smislu menadžeri, rastu plate i juniora i nekoga koja je kod nas recimo početna pozicija, to je menadžment društvenih medija, odnosno koordinator i menadžera posle i onda svih redom. Tržište se pomera konstantno. Znači, kada sam ja bio menadžer, očekivanja od menadžerske plate su bila daleko manja nego što su danas i onda je pitanje samo koja kompanija je uhvatila korak sa time u našoj industriji, a onda tek kada to skalirate u raznim industrijama, neke industrije očekuju da će dobijati univerzitetski obrazovnog menadžera koji može da im organizuje posao za novac koji više nije realno na tržištu, ti ljudi imaju bolje prilike. Evo, Ilija je isto želeo nešto da dopuni ovde samo. Evo, samo da kratko kažem, znači, ja vam reći, ako je neko junior, 35.000 je negdje 350 eura, pretpostavljam. To je negdje ta plaća. Da. Malo manje. Malo manje, da. Ok, možemo možda reći da je to mala plaća, nije, ok, to ću ostaviti, ne znam kakav je standard općenito u Srbiji. Ono što morate gledati je da li ta firma to koristi jer je zla. Znači, da li taj direktor ima milijone, vozi Porschea i sad vas tu iskorištava da bi još više vozio bolje Porschea i kupio novu bolju gumu na tom autu, ili stvarno ne uspijeva vas prodati dovoljno kvalitetno. To je ono što sam bio rekao, zašto mi ne možemo dati junior community manager nekome internu 2000 eura, pa zato što ga ne možemo prodati za 6000 eura. Općenito ono što se u Hrvatskoj dogodilo zadnjih godina, čisto podaci to pokazuju, vjerujem da je ista situacija, plaće su značajno otišle gore. Znači, plaće prije 5 godina nisu ni približno kao plaće sada, a nisam siguran da su plaće izlazne prema klijentima otišle toliko. Znači, ako smo prije 5 godina naplaćivali 40 eura sat rada klijentima, nisam siguran da je on otišao sad na 60-70 eura, a s druge strane plaće ljudi su otišle jedno 50% gore. Znači, prosječna plaća u Hrvatskoj, pogotovo u našem segmentu, znači IT i digital, su plaće značajno otišle gore, a cijene koje agencija naplaćuje i nisu toliko.
E sad kako neko može preživjeti, ne znam, taj dio, ako vam ta plaća nije dovoljna za preživjeti, onda to nećete raditi, ali onda morate uvijek vi računati s druge strane, mi ćemo svima rado dati velike plaće, nije to nikakav problem, ali onda tu mora postati nekakva računica. Znači, ako vi želite plaću 2000 eura, nema problema, ali onda vas mi kao poslodavci moramo moći prodati. Nemojte krivo shvatiti ružno, moramo moći prodati vaš rad. Znači, vaša vrijednost koju vi dajete firmi mora biti na toj razini. Ako je vaša vrijednost tek početna, mi vas ne možemo naplatiti 50 ili 100 eura sat, kao što možemo naplatiti nekog seniora. Znači, nemojte samo gledati kao poslodavce, kao evo ga zli, oni plaćaju nas malo ili tako što, nego jednostavno i poslodavci moraju imati tu nekakvu računicu da pokriju vašu plaću, ali sve ono što postoji oko plaće od ureda do guma na autu. Imamo još jedno pitanje samo od gledalca, moramo samo kratko, pošto smo već polako probili vreme. Evo, za Gorana, pošto je isto pitanje za agenciju. Zašto u agenciji 2 account menadžera imaju različite plate? Postavlja pitanje Milica Panić. Hvala Milice na pitanju. Samo kratko, za kraj. Pa pitanje je veoma... Da li je to pitanje koje treba da uputim tebi? Da li je takva situacija kod vas? Ne, pa pitanje je moglo i Tomislavu, pošto to je razlog zašto ne postoji plata za mediora, nego postoji raspon plata. Svaka plata zavisi od mnogo faktora. Jedan je kao konkretan doprinos firmi, drugi je moraš da se normiraš u odnosu na tržište, da ti ljudi ne bi odlazili, da bi držao konzistentan tim. Treća je kao sad ne mogu da se setim, ali kao znam da sam mapirao 4 koju u suštini utiču. I sad, ono što ja znam je ljudi često pretpostavljaju jako puno. I recimo, pošto mi nemamo taj sistem, onda ljudi pretpostavljaju. Sad pričali smo o Glassdooru, odnosno kod nas se to zove ogledalo firme. Kod nas, mi recimo, ja sam provjeravao, mi nismo na ogledalu firme, baš mi je žao. A to mi je ujedno i dobar pokazatelj, jer kada odu na ogledalo firme, to su obično ljudi koji se žale, kao oni će da se iscimaju, da napišu nešto. Ali ono što je moje iskustvo je da ljudi kada pretpostave i kada čuju tračeve i kao načuli su ovo, maše. Užasno. I da često kao veoma fatalistički shvataju razlike koje uopšte nisu realne. Kao kreiraju sami u svojoj glavi razliku kao ova osoba sigurno zarađuje mnogo više od mene, a kao ja koji znam koliko ko zarađuje sam u fazonu jel se ti sad zaista praviš frku oko tih 50 eura ili je u tvojoj glavi to sad neka ogromna razlika. I onda se ispostavi da neko pretpostavlja da su te razlike nerealne, kao 200-300 eura razlike, što nije tačno. Tako da postoji unutar svakog, naravno unutar svake pozicije, postoji neka razlika i koliko neko kvalitetno radi, koliki ima obim posla. Jer kao jedan account manager može da bude i account manager na jednom klijentu, a neki može da uvuče 3. Znači, postoji neki balans koji tu treba da napraviš onda između kompenzacije te 2 osobe. Takođe, to nije jedini način kao da ih kompenzuješ različito. Možeš i da uradiš evaluaciju, objasniš onome treba da povučeš jednog ili možeš da shvatiš možda da je ovaj jedan jako kompleksan i tu se dešava gomila stvari, a ova 3 su jako mala. Sve je tu stvar neke kao kvalitativne procene. Ali ono što suštinski... Pitanje je zapravo, možda najbolje reći, zašto neko auto košta 10.000 eura, a neko 100.000 eura? Auta su. Ono što je suštinski iza tog pitanja, ako je pitanje da li 2 osobe koje rade isti posao i doprinose isto, imaju različitu platu i da postoji neki skriveni fazon iza toga, ja barem nisam ni u ovoj, a ni u prethodnoj agenciji gde sam radio, nisam svedočio tome da postoji ta strukturalna razlika. Očigledno postoji u nekim, ajde sad da ne govorimo, možda mi nemamo lično iskustvo, ali čim je devojka postavila to pitanje, moguće da ima neki. Moramo da privodimo kraju, stvarno, tek smo sad onako otvorili super začeprkali neke teme i pokrenuli neke odgovore. Hvala vam puno na divnoj razmeni informacije, na razmeni divnog iskustva i sjajnih razmišljenja. To bi bilo to od nas. Vidimo se na izazovu 2022.